أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ركا دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين بیست خوشکو براین عزیز درس مایاش بریا ودا ام گهاب سر بشكه سر بحثك چه دشت او بحث باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر یعنی اف بشها در حق تشویق دانا هایدانا سر کلیارن قنجه و آخر عمر ما دا وقت عمر ما بش دا چویا مثلا مو نافسر خواه بیا ام بیجی مو نزیکی 40 سالا 45 50 سالا بیا و جا مو عمل خواه آخرت زیده تر بکه یعنی اولوینی ما شوندا مو بهتر بره و قوت و هزه بده كريورين قانج باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر آخرين عمر خدا روجن يعني سالن دويا عمر خدا هدي مو عمل خويا قانج كريورين خويا قانج زيادة بك أبش هذا الحق ودايا دبجة قال الله تعالى أول آيات القرآن رب العالمين جل جلاله دبي مجارده لقوتيا أستعيذ بالله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم قيمة عمر كافي نده هوا عمر بس تيره هوا بك نده هوا چقا كافي ما يتذكر فيه من تذكر كسي عبرت گیر شخورا عبرت رو تدا بگیره یعنی ما اوقا عمر و امکان و مهلت ندا هوا کو عمر هوا قدرش نکر کو کسی که عبرتش خورا بگیره ایدی عبرت ها بگیره ام بیجی لاوی که زارو که ام بیجی نیگی های تجربه وینینه عبرت ها ناگیره بله ما عمر هوا دریش کرد ما قیمه اوقا عمر ندا هوا کو کسی عبرت ها بگیرش خورا درس و عبرت بستینش و حیاتهش و دنیاها و جاءكم النذير و پشتی قاسه نذیر جیش هوا را هات نذیر اوه گو هوا حشیار دکه و هوا ایقاز دکه چه دشته که او نذیر چه امنهو سر بسکنی و نذیر مثلا پیغمبرش مرا هاتیا قرآنش مرا هاتیا میینس بیه سر ما نذیرن او نخواشت کبل وجود آمادا ام بیجی با ما دگیره و سر ماتشی معدا ماتشی قلب ماتشی و اف همی نذیرن همی حشار کرن خوشکو برین دلال هانی مسئله کولی هیا از بیراموهات از شوارا بیجن مثلا وقت ازرائیل ته بیجه از حشارگر دیواهیه ما از قاصد خود دیواهیه ما داویه ما جبریا ما گلی قاصد ها بیشترا ای عبد خوده چه او ما گوتین گواده همه قاصدن نخواشی سرخواشی سر نخواشی سر ایشی با تا اف همه جب ندیتن و صحنه کرن اف همه قاصد رب العالمین قاصد داوی ازرائیل و روژه که زلامک بی کوخی که وی هبی خانیه وی ولی بچویت ولی متواضع کوخک جرا بجنه کوخک وی هبی و جا هنگی ام بجی گلشب کتا دیوار کوخک گلشک شقک بکتاه بچه حری چدگر و بواداتانی یعنی او شق او گلش داده گرتان یعنی هنگی بهجا من ما کوخه بی گفن بی دهجا و یه خراب بیو و جا هنگی بوا خراب به یعنی ها خراب به و گرشت کتوه اوی پچه حری پیواداتانی ولو ود شقا پیوادانی حری دراد شقا پیوادانی روش که کوخکهی سرویدو خرابی کت عرده و جا هولی گل ای کوخکا افقا سالمه هفدرا بوران تجبو و پیلم ما بیش مرا و جا موقع همه ده خراب بیایی ما تا روش که نگو از خراب ما هوش خواه با کدل کبرش در با از سر تدا به ما موقع چخوا به وفایی چخوا نتتشتی یعنی هولیش کوخکه خواه را گد و جا خوده او کوخه آنی زمان من حکایه جرو که
آنی زمان گو ای عبد خوده هنگی مدوه خواه وکر مگه از خراب بم هاش خواه با تا پچه حری لاپک حری دوه مدو تا نهشت ابشتغلم تا نهشت اشترا بیجم من او گنش بیو ود پیوه یعنی بیجی از خرابم از بسرتا دو بما بسرتا دو بهدمم وجا هنگی مدوه خواه وکر تا ایقاز بکم تا حشار بکم بیجی هاش خواه با درکوه از خرابم تا نهشت ابشتغلم تا پچه حری دوه مدو تا دوه میگرد تا پچه حری دوه میگرد موقع من نگود نمشترا گود لبنه تا بیام من نکرد تا گوه خانه دامه وجا مخابن یعنی اف وجود ما اف جوای وی کوخیه رحمول وی کوخیه بدن آماده هنگی ام بیجی کلشت کوته ام بیجی نخواشی که ما پیدا به ما بیر واتیه میجم تداوی کرد او صاحبی حتی کوخیه ما بدن آمار سر ما ده حرفه سر ما ده هدمه مو بیجه ما قطع چرا نگوتمه از بمرم امرن هیا یک چه ها پیش بجته اف همه قاصدن اسرائیلن وجه اف بیرامه هات ام ما سرمانی ام وجه درس ایزاح خوابگی قال ابن عباس وجه امام نووی جبو تفسیر و آیات قرآن هن تشتان نقل دیگش مثلش ابن عباس کره آب پیغمبر خدا علیه السلام پس مام پیغمبر خدا ابن عباس مفسر مزن مفسر یکمین و ترجمان القرآن حبر الأمة عالم أمتك عبد الله كرة عباس در حق في آياته هو يقول قال ابن عباس والمحققون معناه بجا إمام نووي بجا ابن عباس محققة يعني أو عالم أهل التحقيق أو عالم مزن در حق في آياته هو يقول أولم نعمركم 60 سنة يعني ما عمر كافي نده هوا کو هون کسی عبرتش خراب بگیره معنا عمر کافی چیه 60 سنتن ما هون 6 سالا جیندار نگیری جیاندار نگیری حتی هون عبرتش خراب بگیره قی 6 سال عمر نده هوا معنا عمر مو عبرتش بگیره 6 ساله ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله خدا حس که او حدیثش بشتینه ام نقل بکی او جی و فکره و شیروه و تفسیر تأیید دیگه یعنی اوجی یعنی قوت داده و معنای کوش ساله وقیل معناه 18 سنة و جهن بیجن عمر کافی 18 ساله 18 سال پشت انسان بی 18 سالی ده سن یعنی عمر رشده یعنی رشید ده یعنی قنجه و نقنجه جیوت قطین 18 سالی وقيل 40 سنة هن بيجن 40 سالة يعني أف ما يتذكر فيه من تذكر يعني أو أمريكو كسي عبرات جرش خورا إدي قرب عبرات بيجن 40 سالة حدود 40 سالة وقال الحسن والكلبي ومسروق وقاله الحسن والكلبي ومسروق كأفكرها آن الزمان يعني قلنا 40 سالة حسن بصري والمفسر كلبي ومسروق أو هو اللي قلت ونقل عن ابن عباس أيضا وجا روايتك ده ابن عباس هولي هاتا نقل كده يا ابن عباس ما قلت بي 6 سالة وجا قرا روايتك ده فكرة ابن عباس أبا هنخل قرا روايتك ده ابن عباس هولي فكر يا هولي قلت يا وحش قوة ما قلت ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة ونقلوا نقل كنا يعني شمرا يعني آن زمان شمارا قید کرنا علما کو ان اهل المدینه اهل مدینه منور مدینه پیغمبر علیه السلام کانو اذا بلغ احدهم 40 وقتی یکی شو دگه 40 سالا امروی دگه 40 سالا تفرغ للعبادتی وجا دست دنیای برددا دستو به خود بکشانش تشت دنیاوی تشت نفسانی برها خود دا عبادت بهتر قوات دا عبادات يعني اف عادات اهل مدينه بي وقيل هو البلوغ هنجي بيجنا اف عمركو بس كومو تدا عبراتو بگیره كومو جي عبراتو بگیره بلوغه وقتی که مبالغ بی معنی حتی بلوغه حتی مبالغ بی کچک مثلا کچک کامل بی کرک بالغ بی ادی عقلوی دیگه قنجه و نقنجه جای و دقتینه قیمه حتی هنگه انسان لا مكلفة
خیروی تنویساندن لبل گنهوی جرا نایس نویساندن خیروی جده باوی را تنویساندن چونکو اوی ده باوی او پرورده کریا او تربیه کریا و او تربیه دایه حتی کو قنجه دیگه و قوله تعالى وجاءكم النذير وجاءكم النذير چیه؟ نه حشارگر جی ایقاسگر جی شوراها نذیر اوی کو هوا حشار دیگه او جی شوراها عمر کافی خود ده هوا وید جی نذیر جی شوراها معنی نذیر چیه؟ قال ابن عباس و جمهور ابن عباس و جمهور علما یعنی پرین علما بهترین علما گوتیا هو النبی وجاءكم النذير نذیر یعنی پیغمبره هم خوده یعنی امر کافی ده هوا کو عقل هوا بکیه اف امکان ده هوا هون عقل قفای خواب شخولینی عبرتاش بگیری و برهد قنجه همجه پیغمبرش هوا هاتیا قیل الشیب هن بجن میسبی وقتی که بین سر ما بین پرچاما اف ایقازا رب العالمین اف نذیر خدینا حشار کردن خدینا و قال عکرمتو قاله عكرمة أف فكرة هكي قلت يعني ميسبي ميسر موسبي عكرمة قلت وابن عيينة وغيرهما عكرمة ابن عيينة وين خير واجه اللي قلنا والله أعلم خده چهتر زانم بله ام گوهی چه ام گوهی حدیثا 112 گرا ریزا رياض الصالحين حديث 112 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة هو تناقل كرن أو جيش پیغمبر خود ناقل كريا پیغمبر دبيجا أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أعذر الله إلى امرئ خده تبي هجات تبي معذرات مروف كران نهشنا ایدی معذرت و عذر وی هجت وی نمانه خود نهش نه عذر و معذرت وی اخر اجله حتی بلغ 60 سنتن مهلت دایی حتی بیش سالی کسی که خود مهلت دایی عمر دایی حتی بیش سالی ایدی خود ت معذرت و بهانه و هجت جرا نهشتنه نکو بجه هجت ما اوی بابی قاسم عمل نکن ایدی هجت جرا نمانه گرک عقل خوابانی سرخوا گرک حشار ببیام بله رواه البخاري اف حديثها بخاري نقل كليا خدش رازي با حديث 113 وعن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع الشاخ بدر ابن عباس هات نقل كليا خدش رازي بيجا امام عمر خليفه مسلمان امير المؤمنين امام عمر ولو كو ازاروجي بيم عمر ما بچوك جيبي لبله ديگل اختیار اهل بدره او اختیار صحابه قدیم یعنی اشتراک حرب و بدره کنین ولی رسبی از دیگل و داخلی مجلس خواهد گرام مثلا مجلس امام عمر حبی یا شوراندنه بو هم صحابین رسبی اختیار و عالم شور یا امام عمر بجا اجی داخلی مجلس خواهد گرام دیگن و لنک و حال اوه از بچوک جیبیم عملا بچوک جیبی معلومه علموی پر بی امام عمر اوجی داخلی مجلس خواهد کرد فكأن بعضهم وجد في نفسه ولی مفهمگر ولی محسکر کو العقل هنا را در باز دبه ابزارو که اب نکمت شد که ایشویل رحمت چیه نکمت چیه يعني من ولی فهمگر کو هن هولي دفكران يعني أسب تشوف ديتهم يعني شدش لوزاروك فقال لما يدخل هذا معنا هولي دل خادو قوتنا أفشرا نكما داخلي مجلس با مجلس شوراندنه دانشمه ولنا أبناء مثله زاروك من عمر فيدانا عمر زاروك ما هن زارو هن عمر فيدا أو حتى ديال ما مجلس إمام عمر خليفة دا يعني الخشوة تحت الحشر ناكلا فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني فقال عمر إنه من حيث علمتم بجي إمام عمر قلت يعني درجة كوالي هون بيد زاني يعني هون علميت زاني يعني ولا بچوك يعني نيكوش زارو که در باز بیاله بله علمي هون بيد زاني من حيث علمتم هون زاني درجوي فدعاني ذات يوم
ذات يوم روجك بون كلمة إمام عمر روجك بون كلمة جربينا ما امتحان بك دقنا بو بده فهم كرن كو از لایق و درجه ما از لایق و مجلس ما فأدخلني معهم أجي داخل مجلس كرم جو ورا شوران در حياة مش مشورة حياة فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ما هنجي فهم كر قناعتهم الساكني كو بون كل يوم دقنوا مشاني وابدا دقنوا علم ما درجة مشاني وابدا قال ما تقول في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح يعني سورة النصر آيات يكي جو إمام عمر شما برسي قلت در حق في آيات دو چل بيجي كيش آيات إذا جاء نصر الله والفتح وقت كو ظفر رب العالمين أهلي كاريا رب العالمين حياتي يا مهم هاتيا شوارا أي مسلمان وفتح مكة چبيا بجا اف سوره النصر اف آیش مپرسی فقال بعض در حق به آیت چه بیجه گفت ما در حق به آیت دو چه بیجی نخي هون چه بیجی نگو ما گو هون چه بیجی اهل مجلس پرسی فقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينا بجا هنا هو لگوت خود امر ما که ام حمد وی بکی و ام مغفرت جبخازی و بخشاندن جبخازی بخشاندن گنهن ما کنگه وقت اهلی کاری مکیه وقت زفر کیه نصیب ما وقت فتح کرنا نصیب ما فتح مکیه فتح بلاد کفره کیه نصیب ما ام حمد وی بکی و استغفار کی خود هولیش متخوزه و سکت بعضهم هنجی نشتغلید هنجی جواب نداد فلم يقل شيئا تتشناقوتن هنا وليقو هنا تتشناقوت فقال لي أكذلك تقول فجاش مبرسي خصوصي بالطيباتيش مبرسي تجيهولي دي فكري فكرة تجيهولي يا ابن عباس يا ابن عباس فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قلنا خير أسولي نو فكرة ما جدايا قال فما تقولوا نخد تشد فكري تشد بيجي لحق بدا قلت هو أجل رسول الله أف أجل پیغمبر أعلمه له خود پیغمبر داده زانین کو أجل تهات يعني إدي وجهت وفات بكي يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني معنى سورة أبا إذا جاء نصر الله والفتح وقت کو یاردم و آریکاریا و ظفر اشتراف رب العالمین به هاتیه گهای هوا والفتح فتح جي چه فتح مکه جي چه و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا ای محمد تدید انسان فوج فلقه داخل دین اسلام ببینه وقت تأودید فسبح بحمد ربك بحمد و سپاسی تسبیح ربها بکن حمد وی بکه و تسبیح و تنزیح وی بکه بجا ربتش همه عیب و قصور منزهی تا غالب مطلقی تا شتب به اوه ببه تا اهلی کاریو که بکی اوه سردست به اوه مظفر به فسبح بحمد ربک و استغفره بخشانده نجیش خدا خواب خوازه اینه کان توابا او توبه عبد خواه گلی قبیل دیگه گلی توبه قبیل کرده و توبه قبیل دیگه ها گو اوه هم بحثا عجله پیغمبر دیگه یعنی وظیفات تمام بیا به جا بفتله بال با از تا بکشینم جمع خواه بگیرم جمع خواه فقلت لا يعني أزوي ولا فكرم قال فما تقولون خاطر شد بيجي قلت هو أجل رسول الله قال أف بحثا أجل پیغمبر خود أجل يبيت الظانين أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح يعني وقت قلت إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك أف علامة أجلتها علامة إدي مرنات نزيك بها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقت كوجت نزيك مدنبي فسبح بحمد ربك رب أخوة بسبحاسي تنزيه بك تسبح بك واستغفره بخشاندن أخوة مغفرة خشوي بخوازه إنه كان توابا بگمان أو توابا يعني توبة پجيرة توبة قبول كرة
فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقولون إلا ما تقول. وجه إمام عمر قب خوده أجي عيني ويفي ابن عباس فهم ديك أو تشتوى أفجي فهم ديك تجي فهم ديك أجي وفهم ديك. رواه البخاري. أف حديثها إمام بخاري نقل كريا. بله حديث 114. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. وجد يوم عائشة خدا جرازي به كلفت جناب پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام كلفت وي دبيجا بشتي إذا جاء نصر الله والفتح سوره نصر نازل بي پیغمبر خدا چقا نمج بکرا یعنی تمج ناگرا کو پشتی و هولی نبیجه پشتی هف آیت نازل بی چقا نمج بکرا پشتی نمج آخوا هولی دگاتا. یعنی ام تکرار معنا بکی قالت ما صلى رسول الله صلاة پیغمبر خدا تنمج نکر بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح پشتی اف سوره ها نازلی سروی بی جراحات إلا يقولوا فيها انجق نمج خدا هولی دگاتا سبحان ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا يا رب ما تش هر عیب و قصورا پاک و منزهی پاک و پاکجی و بحمدك از حمدت دکم سپاسیت دکم اللهم اغفر لي يا رب تما ببخشنا. اف بخاري حتى في بخاري مسلم نقل كيا. وفي الرواية كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. وجا الرواية كده دي سوج جماعة عائشة هاتي نقل كنن بيجا پیغمبر خدا پشت اف سوره ناز سوره قرآن نازل بي پیغمبر خدا ركوع خدا و سجده خدا نمیجه وقتی که چه رکوع و چه سجده گله اف دعاها تکرار کرد سبحانك اللهم ربنا و بحمدك منزهش همه عیب و قصورایی ای رب ما و بحمدك ام حمد تدکی سپاسیات تدکی اللهم اغفر لي یا ربی تم ببخشینا تقول همش مرا عفو بك. يتأول القرآن ليتأول القرآن يعني معنى في آياته معنى في سورة هولي تطبيق ذكر يعني اف سورة يعني فعلا يعني براتيك هولي شروع ذكر حول وحركات بقوتن اخوة دعا اخوة اف سورة شروع ذكر يعني هولي معنى ذكر يعني معنى سورة اتشيا هولي تشيكا هولي بك يعني معنى يتأول القرآن يعني معنى يتأول القرآن شيء يعني القرآن يعني اف سورة هولي شروع ذكر معنى شيء أن يعمل ما أمر به في القرآن يعني في قوله تعالى في آيات هذا كقرآن أمر بكربه چه أمر بكربه چه أمر بكربه أو بيتانيا يعني هولي سورة معنات كر يعني فعلا معنات كر بحول وحركات أخوة معنات كر بكريار أخوة بقوتن أخوة معنات كر فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي رواية وجا روايتك ددا دي سوش جماعة عائشة هاتي روايتك ددا هولي دباجة جماعة عائشة كان رسول الله پیغمبر خوده هولي يكثر أن يقول جلك هولي دباتا أفشتغل خواه جلك تكرار كر قبل أن يموت بش إجباريا بمره نزيك مرناخوا أفشتغالياها أف بيوها جلك تكرار كر أفدعها جلك تكرار كر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم يا رب منزهي تباك وباقجش حمي عيب وقصورا وبحمدك أس حمد تدكم وأستغفرك أس بخشاندن مغفرتش تدخازم وأتوب إليك أتوب دكم بالتوا از برخوا دیگرین بالتبا دیگرین دفتن بالتبا قال عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها بوجه جماعة عائشة بيجه مگو يا رسول خده اف چه کلمانن اف چه اشتغالینن تا نیکو پیدا کری تجبیان هون ناگوتان افگل ناگوتان أحدثتها تقولها بوجه تا يعني دست بکت نیکو تکرار دکی برای اف دعا هولی قوی ناکر تا دعا انت دکر اف چه دشتا قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها قال جعلت لي علامة في أمتي أفهن علامة خودشان مدایی در حق امت مدا
إذا رأيتها واتكم ما علامات ديتن قلتها أزوا دعادكم قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. يعني أف سورة ها هن علامات در حق أمت آمده شانی مدده وقتی که ازوا ببینم ازوا علامت ببینم از توبه بکم استغفار بکم تسبیح بکم تنزیه ها خدای خواه بکم إلى آخر السورة. ولي أف سورة حمي خوان. وفي رواية روايتك ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. پیغمبر خدا أف جملين ها تكرار تكر يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. ما معنى وقود ده؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي. رب العالمين شمرا قوتيا خبر دائما كو از هن علامات هن إشارات الأمة خدا ببينم فإذا رأيتها وقتكم ما أو علامة إشارات ديتن أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وجاء أز وقتكم ما أو علامات ديتن أز و دعاء زيادة بكم أكثرت من قولي دعاء سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها ما علامات ديتنا الحمد لله. كيج إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة وإذا جاء نصر الله والفتح معناه چيا؟ فتح مكة. أف معناه فتح مكة هي مكة دست كفرها ستاندن. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وتتديد أنصان فوج فلقة داخل دين خدا بين مسلمان بين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنگه حمد سپاسی تسبیح رب بخوابکه و بخشاندن خواهش بخوازه چمکو او توابه او گناه پجیره گناه عفو دیکه گناه دبخشینه. بله ام حديث ديجي الخويني درسخة تمام بكي حديث الصدو بازده. وعن أنس قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته. أنس كل مالك بيجي پیغمبر خوده جبريو همو جبريو مرنو پیغمبر خوده وحي بايهف ريكر شانس پیغمبر خوده را أكثر ما كان الوحي عليه بهتر جبريو هنگه بهتر بايهف وحي ريكش پیغمبر خوده را چون دقانا وحي تمام ببه چون که عمر پیغمبر خوده تمام ببه وظیفوی خلاص ببه. حديث اكتنام يوفي باشي ببحثه حديث 116. وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. پیغمبر خدا علیه السلام هولی گفت حقیقتا اف حدیث گلک مهمه بیجی یبعث كل عبد هر انسانه که ببر محشره یعنی به وقت بیا قیامت وقت خود او حیات دایه به بر محشره علا ما مات علی کسر چه حال مربه سر قنجیه مربه یه قنج به بر محشره سر نقنجیه بمره مربه یه ولی به سر بر محشره. یعنی سر چه حالت مربه جان خود دابه چه به خود نقان به نفس خود داویه دابه یه ولی سر یه حال به بر محشره. به جا معلومه حتی مو چاوه خواه بنقین سرقنجه لازمه حیات ما سرقنجه در باز ببه. یعنی مو چاوه بجی مونه ولی بمره مو چاوه بمره مونه ولی ببر محشره. رواه مسلم. بلا وده بسکن خوشکو برندلال حتی درسی که آمده ببینن خیرو خوشیه دا.